Pur mehat. Cicok boleh-boleh bek de melangkoi kuning menanti hana mu ban pi. Iku tanyo talawan urung dalim mi gata pi tak silak je lubak kenoi kilu. Alah pada pun handle ke lu. Lu ku pegah yang nak, yang hak pegah. Oh ma juga bro-nyo kagak telepon di cupo belum dik. Buka je le menan juga bro. Oh juga bro. Kau nak ajak Abu? Nyo Mana kuno jak telepon dah gule dia. Dah aku sang na make sense sino. Kuno jak telepon mama aku dah ada gule dia. Aku apa timang perte baneng bu itu dung perte bilau ngalim. Ha? Gimana? Kapanen sang. Calling long de bah, kapanen bah. Pu panen. Pandai udung kadang. Panen udung. Oh mana aku boleh kapanen yo kapanen udung panen na kon 2 ton piu kan yatim dia tu. Yo memang na panen. Insyaallah. Nyo kapanen long betu ne long tren urung tren pun lon na bu. Menyo kabak panen cidro ke betu. Kon anu yatim ada modih ngom fakir miskin betu. Hai Abu. Dene petren long ku petren kan yatim bah. Mana muda baju kuro. Menang lah. Oh mana lu punya kena telefon kak le dia. Mungkin kagak putu bijeh udung sungi kadang. Yang nalu yuti bijeh udung sungi. Lapar tu oleh kaji kebut lepu. Bukan je punya menang lepu. Terima kasih berehat. Assalamualaikum. Juga Putra. Waalaikumsalam. Wajib game lah tigo. Allah game. Allah. Bukan je punya menang. Okey, lupa. Okey.